Hiyang okay panipon malen mo na raksokon por peyu, wow kisanan kan kon kunanalap na kaniko, wow choro rang sa pagmachay kopna, koryang kopna, speaker and legislature, song kopong lapalapakan ng kanyan siya, mumot sa government o chon por peyu sa, pechuan luka kubran karasong ng sa pagmachay roman. Ngay sa Nicolas Magang Pachuan Kalile Kukurakan, Autapen sa Palmachay Roman Ramage. O iya cara laban sa Palmachay Rongkan, kayo, malen ko kung anapesam pan Pachuan Muya program and kawawi o kasarawi, raan anapesam latte, o karayaw, yay sa Uyapan tato ay sa Palmachay Resource, Mepang Pachuan Yawi Ninopan Pay sa Priyaw Kitay sa Tuwa. Kayong saban machay Roman Ranwach, Pansang Palikar Wen Ponpe. Ni July sa Priyawan Pariya Kitay sa Tuwa, Panyan Malong Kapulinan Wen Napesam, Pan Pachuan na Paliyo Program, Yay Program and to pay Pwed Kawawi sa Palmachay Ran, and Napesam Late. Program which Pan Pachuan Wiyaw nan Wen Ponpe o Pan Pachuan Wiyawi Nit Monan Kopumana Pesam me Pachapalagar Wen Ponpe. Nit Tuan Sansan net Kasaraw yan kawapan sa Palmachay Ran and Pesam Late which Kunmuya Tupe nan Pungan Rai Sari School Kan and High School Kan Mekan Pachuan Pilipilta Sangay Well State Kan and Pesam. Yay, state and Chuk, state and Pushai, state and Ponpe, o state and Yap. Nintuan tama san magawapan ran ko sa Bonwatch Bank Pachuan. Chokta Sangpan and Molen Kopungan Nebesan Pachuan Mian and Molen Kopungan Federated State and Micronesia. Nip Chulay sa Priyaw and Bakit Tuwapit Wadi sa Kayo. Lelaka Pangwatch Sampa Silisa Walu, Memoran Kopung Yuya Pukor na Pali, Debate Watch, Nanpungan Rai Joint School, and High School Kanan na Fesa. O Pangwatch Kisakista Award, ang Debate Watch Pachapacho, ni Chalaryakit. O kain saklan sa Palmachay Ranwatch Abang Pitata, Uyaban Tato Panisus, na Wen Pompe Pan Pachuan Kochiyang Lale, Nit no Pampay sa Priyaw, and Pangyamatay sa Tuwa. Irakan nan pani isapan bukan ko sa Natan Pompe, Rana Nisus, Pakian Muya Kantite, Pakusus Choro, Hoy Rakasampal Chekan, O Yapan Pachiti, Tetet Lai, O Rapakach. Usus Lap and Pompe, Rana Nisus, the general election, Usus Labang Seren Kapna, Koryawan Kapna, o Chawakan and Pinan Koko Senate and Wipakan and Pompe, Kasantiaran Kunyaw Sau Choyo, Nanrairan Payong Koros, Niara Koryaw, and Sampo and Nopanta. Match where we could have Usus Pan Yawi, ni Nopanta is a Riyaw, Riyagate Saktuwa. Ay isang kapta ng Kusilikawan Paki ang mga candidate that nomination petition. Kusilikawan Paki ang mga candidate ang sera nusustakan nomination petition pan kapta ng ang election commissioner chapter ranap Kusilisap o sa Japan Kwantasang Rand Waisak Monrana Nusus Pasanti. Langata ni Chulay Limaw niya kita isap tuwaw o pan Pachuan Pachiti ni ako sa isap tayo and pari kita isap tuwaw. Paki absent to ballot sang Maslikun Ponpe, the request for absent to ballot of Island. Paki usus choror the absentee ballot sang Maslikun Ponpe tan pan toke election commissioner ni Chim, chapter ano Pukilmaisa o sa Japan Kwantasang,
ran kaisak mana ran Jesus makasanti. Langatan ni chune isak limau yak te isak tuau o tan pacuman rachiti ni yak coba silu hentar yak te isak tuau. Pagi absent ballot don't pay me pan sailor or so mau. The request for absent ballot on island. Pagkan sus choro rong railakan me pan sailor or so mau me. Eleka sa nusus manaka sa jokak parala nusus o wasa nusus makasantiyangan pagpag Rena Election Commissioner Ninching Chaptaran Silisa o Sojaman Pandasang Raneo Moran Nusus Pasanti. Langatan yak chobe isak silur yak te isak tuaw o pan pachuan rachiti ninopan pa isak yak te isak tuaw. Clarity of Apurto accent palette marking or returning of absent palette. So Chopanta Sangran Paisak Maran Jesus Pasantikan Election Commissioner Tan Kan Katarang Koras Mianko Pungan Yang Sus Choro Sang Masnikun Tompe o Pakian Yang Sus Palette Empelop o envelope na tanto ususin absenti. Puta envelope may tanto usus choro absenti palet o tarapuan katete may nilay sa ususman tan kowang nan heo puta envelope lao kapachaya mo pakatarto postmark suja pantasang nilikapan pong mentan ramen ususo o utan banaleti Ranan tato kisu murin ranan isuso. October silur yak te isak tuwa yak kain soklanan so. Me may ang election commissioner katarang koras me pagyan yang usus and absentee official ballot. En envelope na pan itanto usus and absentee. Usus niya wasan usus toro te voting at another polling place. Sa nusus nan kakmaymayang nusus na neo, kopa nusus liganutan ang wasa nusus, apo nga siya nanalap niya nusus, niya pa katarang pagpag Election Commissioner ni Inching, chaptaran silisa ko sa Japan Pantasang, raneo mga nusus, kasante, langatan niya October isak silur yak te isak tungaw, o pan pachaman ruchiti, ninopan pa isak Yak te isak tuwa. O kain sak lang yapan tatawakan ni suswat ye kawalalitan quantity te substitute quantity. Ma quantity man kapinsan neta lang te kopre isang atanan palet te solar ya quantity man mura na rachitiyar nomination petition o alatar solar quantity te solar charan quantity ka ulaptiyan sus Waliapan kantek mano na kapinsan neta lang te kopre isang hatanan palet te katiyarak tame sa jabak niya kantek man kapkaptalang ang election commissioner ran na moron election commissioner kalogota tama niya sir John tayo nandapian ni susew te wele. Uyapan katawakan sa palmachay ni sus lapwatch mga ichipa kakanante ni nagkan telepon silur yang saro silu tayo tuwaw email yeipon pe electionoffice@yahoo.com o sapal na chay retion pon pe Facebook page yeipon pe Public Broadcasting Corporation Facebook page. Main ko na chakan hautapan sapal na chay rongan rangwat kalanin kupran koras o Casadilla. Sa